This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Bnai Mynshwa kata haka arpo tere ujemmang araja arpusan uraja Raghuvanshi ulami nala Ïing jong u banwan shaka jaka kiu ling son ha indoor dakawai kot pat ko kurim jong u ka Sonam kabau dang shudap yatho haka khatwai tere ujemmang araja arpusan nakabanta ka jingwan kai honeymoon. Kat kum ka video CCTV camera la yu yo raja bolami nala Ïing dakawai ka scooty barra ya ka trolley bag. Shosho uraja bat ka Sonam kila poi sha Balaji guest house kabadan hal lasumir haka med jong ka arpoi tere ujemmang araja arpusan bat haka step ka babot kila mi na kateka guest house bat one kai shaka than so ra da ka scooty ka baki shimwai na Keating road. Kila poi hakawai ka guest house ha sat sa open kumma ka por mensngi banwat kamra hanrai kim yo namar bala dam bat kumta kila shubu no iki artli ki trolley bag jongki hakate ka guest house. Dakate ka scooty hakapor no pasngi kila poi sha maulakiat but shim yo tour guide but yat chanongrian but ban summit hashipara homestay. Henry dang step kila mi no nakate ka homestay but one pai biang na nongriat sha maulakiat but katba ki dang kiu la yo ki but laingot ki brio ki bala tip hadin baki deik u Vishal Singh Chauhan u Akash Rajput but u Anand Kurmi. Ki video ki bala sapriang kam hadien daw nong penon kam Instagram ki pen I ya kita ki arngot ki shikurem ki bayat chakmat akate ka stam but kawai pat ka video ko bapan I ya kita ki laingot ki bayat kam sadien. Hakapor janmet ki khubor hakate ki ski kila sedang ya keren bakite ki shikurem kila jar ngai haka jingwan kai honeymoon bar haka arpusau tare ki pulet kila let ban shimti ya ka scooty na sorarem kapala pendon kam dagite ki shijur. Pulet ringkat ka SDRF kila penlong ya ka jingwat ya kita ki shijur hakeleng ka thain sora tat hadu bakindalap ya ka Pynïap uraja nariat arliang hajan kshat wei saudong haka arteri ujeliu araja arpusan haka blashim daki pulet baka de ka jingsha Pynïap ya ka Pynïap jong u lakit cha indoor hadin bala depan le ka postmortem hanigrams bala thang haka sauteri ujeliu araja arpusan ki pulet ringkat ka NDRF SDRF SRT FES bat kiwei kila beteng banwat ya ka Sonam bat lap ya ka raincoat hammau kuma. Okay, sir. Hey.
Henry haka step senya jong khandai tari ujulio araja arpusan ka Sonam kalami perthai ha Varanasi Gazipur National Highway ha Uttar Pradesh ha kabala Kemru yau Akash Rajput na Lalitpur ha katai ka jalla. Katu ka Nepal hadin la kem yau Raj Singh Kushwaha but Vishal Singh Chauhan na Indore but yau Anand Kurmi na Sagar District ka jilla Madhya Pradesh. Kani ka jing yau Kmie ki kala say madan ya kakam sala Pynïap yau Raja da ka Sonam but Raj Singh Kushwaha ubai jongka ha kabala ai nong Pynïap ha kita ki laingon ki bala bot den nadu Bashwa uba Raja dun mi na yeng shadu Guwahati nong riat hadu bakin na yo Pynïap yau hajan ka parking lot riat Arliang hajan ka kshat wei saudong. Kumbalong ka Sonam bat Uraj kidang dan ha padang jing toket ki pulit lani ka police custody kat baki laingot pat ki lasap pengat judicial custody kat kum karai ka yeng kashari ha ka khat khandai tare ujellio araja arpusan ka Kmie Raja ka Umar Raghuvanshi kala ong bakan hon mensim anda kala yo Sngew na ka Sonam Balei ka Pynïap yau Raja ने यही पूछा था कि सोनम का व्यवहार कैसा था, सोनम जहाँ कितने दिन रुकी थी, तो हमने यही बताया कि वो 4 दिन रुकी थी। उसने जो रस्म थी वो रस्म करी थी। उसने एक दिन राजा को खाना भी निकाल के दिया था, राजा के लिए कॉफी भी बनाई थी। हमने यही बातें करी थी और उनसे भी मेरे यही प्रश्न था कि तुम यहाँ से जाओगे तो उनसे जरूर पूछना सोनम से कि राजा की मम्मी से मैं मिल के आया तो उनने यही बोला कि मैं राजा को मारा क्यों, मैं राजा का कसूर क्या था। तो उनकी माँ का बस एक ही वो है कि बस इतना जरूर पूछ के आना उससे कि मेरे बेटे को क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी, सोनम से शादी करना गलती थी क्या उसकी, तो मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा क्यों थी। बस मेरे को एक ही प्रश्न पूछना। ऐसा कुछ भी नहीं लगा जैसे हमने मतलब वो 2 बहू को लेके आए थे, पैर मारना ये करना वैसा सबके सब करी, पूरी रस्म सब करी थी। जब भी हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगा और उसने जैसे सबके पैर पड़ना वो करना गिफ्ट देना वैसा उसने भी सब वैसी सब सारी रस्म निभाई और गई ना, तब भी पूरी रस्म निभा के गई वो, तब भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा। Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya